Mukerdub Jawai. Ka East Khasi kelalong kaladu haka state level inter-school athletic meet ka balapnya dagasai center haka nehu campus mentaga sengi. Haka ba kut jong kani kelempung ilek kai ka balai skilenter ka East Khasi kelayok kur arpulai teli kita kemaksiar kat wei teli kita kemarupa bat prat teli kita kemaranong. Nalo balayok kur ka nam ladu ka East Khasi kelalong ru ka kenhun ka bala du habaro atli ka dan jong ki kentai bat shenrang. Kat ba ka North Garu Hills kelalong kabalawan baar haga kerdan haga jungyok khur ya ka takma haga ba kala yok khur ndriu teli kita kemaksiar santeli kita kemarupa bat sau teli kita kemarnong kat ba ka East Giant Hills kalawan haga kerdan kabalai haga ba kala yok khur ndriu teli kita kemaksiar arteli kita kemarupa bat sau teli kita kemarnong ya kene ke lempung ile kai la penya daga tenat sports and youth affairs haringkat ke jingat trailang bat ke Meghalaya Athletics Association. Mentang nyepet ya kajing long jingman kesim beneng hatura. Kajing kriat